Chief Executive Member Barim ka KHADC walatip lang kongor. Ula klarno hagajan miet jongka kat artarik unai luar arajar arpusau. Hadian ba udadan hagajingpang. Ubalatip lang kongor udah MDC kenong temai constituency beruladan hapeng jingstam bat Sumar Civil Hospital Shillong. Ula syajit kumu MDC kenong temai nadu kesenam arajar sau bat ula beteng manlong MDC hadu ka kelemat ka bola klarno. Chief Executive Member ka KHADC wa peniat sing siem habai kran bat kinong pathai kubor. Ula penpaw ke jing snusi halo ke jing klatno jong ba latip lang kongor. Bakalong ke jing do ka kraw ka council bat gipat ba kanong temai constituency. Ulong bau ba latip lang ula long ru UCEM ka KHADC bat ula long ru executive member ubala bat ikibabon tedi kitanat. Bat udah MDC ula no senyang bah syakajat benriu. Uba peniat sing siem ulapan benar bahaka kat lai trik menai luar kasing to adiang. On aino ya ka syuti steng sngi ka office trekam ka KHADC kum kadak ujung ujung solem lalu kejing klatno UMDC kanong temai constituency. Ngidap dah kajing susi bantip ba iba latip langkar kongor ibulong sitting MDC jong kanong thamai hajuk kapor kumu chairman jong advisory committee jong KHADC menta ila klat no dang mentan hangni po civil hospital hadin bala yo ekajung ka bala slam te nakaliang kajungi kumban syukan mau iba latip langkar kongor ilalong UMDC nadu senam arhajar sau kamut la sau tang ilapat kum UMDC hantai po KHADC balami khamat ya kanong thamai constituency bat kani kajing syajit jung i sausin kanti klem syaram ka pen i ba ki pai ba jong kanong thamai constituency ki syania yai kumu nong ikmat dan kum nong ilam syaka district council te kajing klat no kajung i talong kajing do ka bakraw yang iku ka council namal ilalong beriu bla no senyang shibun ba hak ka sinsha kadar khamtam hak sanyima sima hak baide ba ka district council ilabat ru kum CM shipor ilabat kumu EM in charge secretariat atu apor ngikut mau ki babun ki kam ki sinjam ke bala shim nakaliang chu i kapor ba idam bat kam kala long ka jing mentoi ya karib ka jai benreo te ka jing klat no ka jong i kalong ka ike jing do yangi ku ka council bangidu sauwe pat usinia member nalor iba din world khar barang syuklat angshen te nakaliang jungi kum ka district council ibrokowe ni pha ka khubor solam syaki bhayim hasem ki baijan ki khun ki hinman ki para nata ki marjan marpar ki waisa lang bati nata ki baro ki bhayim badan jing dei ki bajan bati